Bizning il sanduq sayrar jireler Bizning il uylar gelecek Olma başlasına vay gereye Matur kızlar olmacı yadır Yüzleriniz yaptı sözünüz tatlı Gülgülge yemesizini siyedir Bizning il sanduq sayrar jireler Bizning il uylar gelecek Bizning il sanduq sayrar jireler Bizning il uylar gelecek Salgın şişmelerge şile koydu Müldür evlergene dolasını değil Sizler manayğanığa biz jarlaybız Güngülgeyleriniz bolasını değil Bizning il sanduq sayrar jireler Bizning il uylar gelecek Bizning il sanduq sayrar jireler Bizning il uylar gelecek Rahmat. Sizning qaynar alqışlarınız Ilnur Ömerov hem Tatar Hard Rock Band Maqsad. Esenmisiz qonaqlar, esenmisiz tomoshachilar. Efendiler hem hanımlar hayırlı kiş sizge. Көңіл радиосы her vaqt suyundira, eng yaxshi artistlarni borli hem bizning bilan sizni qavushtira, uchrashtira. Qaragız ali dostlar. Yangi yılga 3 gün ötne kalıp bara bit. Ay sinnerse Allah'a şükür degen. Mine men bu yılda yangi yılni zarıgıp küttüm. Mıngança şu yangi yılni kütgenim yok idi. Hayır oldu miken? Var idi uylanmagancha. Ya yigitlar, buldum endi eydagiz davom eting. Bo'lami? Ayi. Көңілге yakın jırlar. Demek siz bilgen, yaratıp tınlagan, hem qabat işitirge tilegen jırlar bugünkü konsertimizde bizning yangırı yaşa. Sizin bilan kech davomida bo'lurmiz biz Olmaz Xayriddinov, Rinata Basharova. Raynor Ag'lamuddinov. Hem Alina Valiyeva. Sırgın aytib etem dostlar. Mine sizni hozirgi vaqtda online kameralar qorab turaymi, videoga tushiralar ham boshqalar kamera sizga kelib to'xtasa Selam aytirga unutmag'iz, qo'l bulg'ag'iz bilan ishlay. Instagramda ham bizning VKontakte trinkomizda translyatsiya bor. Unda endi necha kishi qoriymiz, neymi? Borisizlar ko'rsinlar hali sizni eshik motritirib kiyinib kelganlaringizni. Biz konsertimizni boshlaymiz. Qarshi oling'iz. Haligi sahnaga chaqirib qolamiz yosh, talantli, jurli mingli oilani Rafil Jalaliyev ham Elmira G'ilfonovani. Yıldızlı suyum
Yıldızlarga kıyarlar yol sızar Yıldızlar şirdagi suyuning baltaşı Sen sihri yıldızım şirdagi yaktasın Yıldızlı göklerinin yıldızı ışıkta İkevlep yanarız bəxtli uşakta Sırələrini yıldızlar tınlarlar birilir Sakın ayrının əli bərimiz ürülür Yıldızlı suyum özüm okşaysa Yıldızlı göklerge kıyarlar yolsuzsa Yıldızlar şirdagi suyuning baltaşı Sen sihri yıldızım şirdagin yaktısı Yıldızlı suyum özüm okşaysa Yıldızlı göklerge kıyarlar yolsuzsa Yıldızlar şirdagi suyuning baltaşı Sen sihri yıldızım şirdagin yaktısı Yıldızlar kızgısa alarda hıyalı Bizning kök alarda yalnızdır alımı Yıldızlı suyumdan yıldız bulgansın Köngülümü kөгene nur bulup kullanasın Yıldızlı suyum özüm okşaysa Yıldızlı göklerge hıyarlar yıldızsızsa Yıldızlar şirdagi suyuning baltaşı Sen sihri yıldızım şirdagin yaktısı Yıldızlı suyum özüm okşaysa Yıldızlı göklerge hıyarlar yıldızsızsa Yıldızlar şirdagi suyuning baltaşı Sen sihri yıldızım şirdagin yaktısı Yıldızlar şirdagi suyuning baltaşı Sen sihri yıldızım şirdagin yaktısı Elmira G'ilfanova Jalaliyeva. Hamrafil Jalaliyev. Bek rahmat. Bek rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Xayrli kechlar, esanlarmisiz barchangizga da ko'ngil radiosin yaratib tinglovchi tomoshabinlar bilan mana shulay 100% ko'rishuv, sizni tomosha zallarida ko'ruvingizga bek shodmiz, bek rahmat, qo'ynar olqishlaringiz uchun. Mana hurmatli tomoshabinlar, albatta bu konsertga kelganda men aytam, seni Elmira G'ilfanova Jalaliyeva deb e'lon etaman deb ruxsat so'radim endi Halal Jafitdan. G'ilfanova Jalaliyeva degan qotira qilcha bo'larmi juda prosh? Вообще-то аңа түгел. Вообще-то мен шаллыны кылганга миңа көбрәк кылша бар. Шулайдыр. Мен шаллы күйөө булганга у. Шулай. Yo'q, hurmatli tomoshabinlar, degan shundan da G'ilfanova Jalaliyeva deb aytib yo'qolgana tugul, vaziyat bir qotlovli bit hozir. Hozir yo'qolganada suyuna turgan zamona. Shuna men aytam, ikki familiyali bo'lib jur. Budan maqtanlarga berimiz yo'q. Dedim, Halal Jafitga. Yarar, hurmatli tomoshabinlar, bir kelgash endi Ko'ngil radiosuna bek rahmatlar yetkazamiz shunday motor shoraga, shunday motor tomoshaga chaqirganlar uchun. Andan endi bir kelgash ikkimizga bir jilab buna qutulib bo'lmaydi endi. Bo'lg'ach tag'in bir anajlar biz ayda bo'lay сөйләшүгә әле sahna orta to'la shul chaqli populyar artistlar ime
bizga qo'tira olqishlariz elejami ishlari pushsun tigilar. Ya'ni bularni da joratalar ekan desinlar yami. Ayda qobiz do'stim. Gulnaz Zakirova ijod etgan Elvira Safina so'zlarini jirlarimda sizgina degan. Yo'q singina degan. Qo'tiraq yami, qo'tiraq shoh. Ayda. Ravil Jalaliyev ham Elmira G'ilfonova. Bek zo'r rahmat sizga. Zo'r rahmat. Allah. Sahnaga chiqqan har artist Ko'ngil radiosundan istalikka rahmat xota. Elektrospets komplekt javobligi chekli jamg'iyat Teplo elektrotentr kibetidan jilatqish mana u. Haligi bo'laklar sizniki. Zo'r rahmat sizga. Go'zal zotlar bizga narsist kibetidan eskitki shashaklar bayrami. Bir boshi yegindi tag'in. Albatta sahna sizniki. Ravil Jalaliyev ham Elmira G'ilfonova endi bizning sahnamiz turida. Qo'shni alqishlarga zotunda zotamiz. Bek zo'r rahmat. Olmas qoralik qishning, tabiatning shunday motor shag'i, mana bugungina Instagramga kirdim. Barliq kishi oppa qor bilan foto suratlar o'rnashtira. Sen shu Instagram selfie bo'lsin endi. Sen qo'yarliq aybir bulg'ash tushiram endi. Lenta motor bo'lsin deb Mirtash Xayriddinov. Xayriddinov. Ömür boyu şu familiyangni yangadan ayttirding endi. Yo'ray. Mana mening fotolarga beylanma. Senikini qarasang, ayma. Mana bizne bulay. Roziskda degan foto suratlar.
Туктале Рената, без синең белән кыш турында сөйләшә башладык та, әле кая розыскларга барып җиттек. Эчке эшләр министрлыгында минем досьены актарган кебек тоела башлады миңа. Актармыйлар, борчу olmaz, bir kim de bilmez. Emine әйтергә теләгән сүзем шул иде. Бәрәңге районы егете Булат Нигъматуллин язны да, кышны да үз итә икән. Ул һәр нәрсәне елмаеп каршы ала һәм һәр нәрсәне ярата. Бүген дә яратам дип җырлый. Каршы алыгыз, сәхнәдә Татарстанның ат казанган артисты Булат Нигъматуллин. Рәхмәт, Рафил. Инде публиканы әзерләп куйды, чаллы сез әзерме? Алкышларыгыз бик көчле булды. Шуннан да ким куймассыз дип уйлыйм. Хөрмәтле дуслар, рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Без сезне һәрберегезне әлбәттә яратабыз, бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп яшәгез. Яратам сине генә. Berdim jilge, jitkirsin anasına, jitkirsin bargalemge. Yaratam, yaratam, yaratam siligine, köklerge yalvarıp, ışkıram bargalemge. Yaratam, yaratam, yaratam siligine, köklerge yalvarıp, ışkıram bargalemge. Татарстанның атказанган артисты Булат Нигъматуллин. Зур рәхмәт, дуслар. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә, менә элек яңгыраган җырларның берсендә Күңел радиосының әйтик инде яңгыраган Күңел радиосында яңгыраган популяр җырларның берсе һәм күңелдән чыккан җырларның берсе. Зәңгәр күзләрне җырлыйк әле дуслар сезнең белән бергәләп. Шуңа күрә мәхәббәт безнең инде тагы да көчәйсен дип бергәләп бу җырны кем белә, минем белән бергә киттек. Зәңгәр күзләр!
Şeyler gitken Kışlar jalı yakka gitken Emmin haman seni küdem Şeşeklerini öyle gidem Senin zenger gözlerinde Senin batur şeşlerinde Unutmağına bin sağına Bin seni hamanda yarada Senin zenger gözlerinde Senin batur şeşlerinde Unutmağına bin sağına Bin seni hamanda yarada Yaş kıvık yılmayasın Kübelek sıman simişasın Şeşek kıvık maturumla Unutalmayım havan şuna Senin zenger gözlerinde Senin matur şeşlerinde Unutmağına min sağına Min seni hamanda yarada Senin zenger gözlerinde Senin matur şeşlerinde Unutmağına min sağına Min seni hamanda yarada O aylar bara, yıllar uzak Durmuşumuz alına bara Unutulmaz yıllar minna İlkevleşip yarattanla Senin zenger gözlerinde Senin batur şeşlerinde Unutmağına min sağına Min seni hamanda yaradan Senin zenger gözlerinde Senin batur şeşlerinde Unutmağına min sağına Min seni hamanda yaradan Senin zenger gözlerinde Senin batur şeşlerinde Unutmağına min sağına Min seni hamanda yaradan Senin zenger gözlerinde Senin batur şeşlerinde Unutmağına min sağına Min seni hamanda yaradan Unutmağına min sağına Min seni hamanda yaradan Татарстанның атказанган артисты Булат Нигъматуллин. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт Күңел радиосына, бик зур рәхмәт Шаллы тамашачына. Бик зур рәхмәт барыгызга да хөрмәтле дуслар. Булат, бу теплоэлектроцентр Бу нәрсә бу? кибетеннән махсус җылыткыч ышый күрмәгән Кайсы малайса. җирдә җырлыта бу? Өшөргә дә мөмкинсең син, бик юка киенгәнсең, ләкин кәчтүмең зәңгәр күзле кызларга туры килеп Без тора. син белән шәкил ишеп торабыз бу. Кайсы? Әстәгъфирулла, бергә булсам. Яра рәхмәт дуслар, сау булыгыз. Булат Яхшы кәефләр сезгә. Нигъматуллин. Алина мин менә шулай ук Булат Нигъматуллин кебек Зәңгәр әмә- костюм кияргә телисеңме? Юк, атнасына име 5 миллион сум акча эшләргә хыяллана менә Булат Нигъматуллин кебек. Булат атнасына 5 миллион сум акча эшли? Ышанмыйм. Соң мин сиңа әйтәм бит. Пандемия вакытында күп кенә оешмалар банкрот булгандамы? Юк инде. Хыялланам дим мин сиңа 5 миллион сум турында Булат Нигъматуллин кебек. Ой, Райнур, мечтать не вредно булганына шөкер диген. Аллага шөкер, ә менә безнең сәхнә артында көтеп торучы артист атнасына түгел көненә 5 миллион сум акча эшләргә хыяллана ди. Беләсеңме, ул егеттән барып чыга, чөнки ул Айдар Ракыйпов каршылыгы. Каршылыгыз! Тергеш кызыл миләшләргә Кышлар назлап кына
yaşı bulat diler. Yaşın suyu tatlı buladır. Kışlarıma yaşa bir gensima. Ümitler ben istep duradır. Kızıl bileklerinin kızıllığı, kızıl kırgan ahırı kışlarım. Yaplar kışağında ömür geçer. Bu dibizdir yazmış kuşkanın. Mileş kızıllığı bakıtlı şan, mileş kızıllığı bir mizgil. Mileş bilen kışның suyu ödey. Nigesin min sina ding tugel. Kızıl mileş koya utta yanar. Yaşın irinine kalsın. Yaşauning yemi sönüp bara. Nazlarından senin ayrılsan. Kızıl mileşlerden kızıllığı, kızıl kırgan ahırı kışlarım. Yatlar kışağında ömür geçer. Bu dibizdir yazmış kuşkanın. Mileş kızıllığı bakıtlı şan, mileş kızıllığı bir mizgil. Mileş bilen kışның suyu ödey. Nigesin min sina ding tugel. Kızıl mileşlerin kızıllığı, kızıl kırgan ahırı kışlarım. Yatlar kışağında ömür geçer. Bu dibizdir yazmış kuşkanın. Mileş kızıllığı bakıtlı şan, mileş kızıllığı bir mizgil. Mileş bilen kışның suyu ödey. Nigesin min sina ding tugel. Mileş kızıllığı bakıtlı şan, mileş kızıllığı bir mizgil. Mileş bilen kışның suyu ödey. Nigesin min sina ding tugel. Ding tugel. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар, хәерле кич. Чынлап та зур рәхмәтләремне белдерәсем килә Күңел радиосына. Шушындый матур кичәгә чакырганыгыз өчен. Һәм инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә, хөрмәтле тамашачылар, сезгә, безнең кырга килгәнегез өчен сезгә мең рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле гүзәл затлар, менә дөресен әйткәндә, сез булмасагыз, без шушы тормышта аклы каралы, менә шундый аклы каралы тормышта гына яшәр идек. Әмма булмышыгыз белән безнең шушы аклы каралы торган тормышларыбызны матур төсләргә бизәгәнегез өчен, жан биреп торганыгыз өчен сезгә, ир затлардан сезгә ялкынлы кайнар рәхмәтләремне җиткән. Без сезне яратабыз. Бик зур рәхмәт. Әлбәттә, репертуарымда яратып җырлаган җырларымның берсен әлбәттә гүзәл затларга бүләк итәсем килә. Яраткан җырларның берсе Сылукай дип атала.
Айдар Рақипов һәм аның сылуқайлары. Айдар да шулай Күңел радиосынан махсус диплом белән бүләкләнә һәм әпләлдә теплоэлектроцентр кибетеннән җылыткыч белән Айдар өшемә һәм кызларың да өшемәсен, яме? Бик зур рәхмәт сезгә, күрешкәнгә тикле, мин сезне яратам. Сине дә яраталар, алкышларыгыз Айдар Рақипов. Рақипов, Айдар, менә молодец әйме шалт килде, шыкты, жыйынды, 3 минутта әйме, анда хатын кызларны күрсәң, көзгегә караганнар 3 сәгать буе шунда карап торалар. Нәрсә бар икән инде анда шу хәтле? Эй, Райнур, хатын кызларның матурлыклары өчен ничә сум һәм күпме акча түккәннәрен белсәң иде син. Менә кечкенә генә мисал. Хатын кыз иң башта битенә кыйммәтле пилинг ясата. Соңыннан тоник сөртә. Соңыннан мицелляр су белән тагын бер кат сөртеп ала. Соңыннан пенка белән юып ала. Аннары инде крем сылый, аннары инде тональ крем. Әйбит, сала әле база булган икән моңарчы. Соңыннан исә пудра, минераль ансыгы гади түгел. Соңыннан румяна, хайлатер һәм булды, натураль бит әзер. Райнур, тукта, син бит әле маникюр, педикюр, лифтинг, скинс турында да белмисең. Бәлки миңа кіріп китергәдер синең монда списогың бик күп ахырысы. Менә минеме шок катам инде. Менә шок катам. Хәтта менә хатынның тырнагы сынгач та инде тырнагым сынды бит дип җылый менә шок катам. Райнур, син хатыныңның атна сайын сата торган маникюрның бәясен белсәң, бергә утырып җылыячаксыз. Мин аны беләм инде. Тик беләсем дә килми, ишетәсем дә килми, бу турыда сөйләшәсем дә килми. Менә мин шунысын тәгаен беләм. Безнең сәхнә артында торучы артистның кем икәнен беләм. Артистлар түгел. Каримовлар. Артистлар. Артистлар, Каримовлар. Каршылыгы сәхнәдә Азат һәм Алинә Каримовлар. Sağlamay disiz mülle, oynab gülüp
Ой, рәхәтем. Рәхәтсездәй. Хәерле кич, яршаллы саулармысыз, кадерле вә кыйммәтле тамашачылар. Әйе, бик кыйммәтле дияр идем әле мин Азат. Шушы шаукымнарга карамастан, безнең белән булуыгыз өчен зур рәхмәтләребезне әйтеп башлыйк әле. Бик зур рәхмәт. Инде һәрберебез күңелендә әлеге концертның төп вазифасы ул вазгыятьтәге гомумән бөтен дөньядагы шаукымнарны онытып, рәхәтләнеп, күзгә күз карашып, аңлашып, аралашып, моңлану, Сихәт алу, дәвалану, җырлау, күңел ачу. җыр белән дәваланыйк әле бүген дуслар, яме. Килештекме, җәмәгать? Килештекме? Рәхмәт. Ой, сагындырган әлеге алкышлар. Тарихын, туган телен билмәгәннең киләчәге юк ди халык. Тарих дигәннән һәр җырның үз тарихы бар. Аның ата-анасы бар. Әлеге җырга мәгънә язган, үз тормышын чагылдырган ниндидер тарихтан булган сүзләрне язган шигырь автор булса, әлеге шигырьне җанландырган, аңа көй язган композитордыр ул, җырның ата-анасы. Без җырчы башкаручылар әлеге иҗат җимешен сәхнәгә яшь баланы алып чыгучылар гына. Сез, кадерле тамашачылар, ул җырны яшәтүче, аңа гомер бирүче диясем килә. Нәкъ шулай, алдагы җырлаячак җырыбыз ни кадәрле гомерле икәнен үзегез үз бәһагызны биресез. Инде шуны әйтәсе килә, безнең халкыбызның тыйнаклыгын чагылдыра торган җыр, матурлыгын, гореф-гадәтләрен һәм дә әлеге җырны җырлагандан инде күңелдә горурлык бар, милләтпәрвәрлек хисләре уяна. Менә сез дә тыңлап карагыз әле дуслар. Халкыбызның сөекле уллары Наил Касымов сүзләре, Вил Усманов кие, халкым минем дигән җыр. Kile
alkışlarınız. Elbette şulay yok. Sponsorlarımızdan zavuklu bulaklar, çeşekler beyleme hem jılatkış kabul edip alığız. Зур рәхмәт. Күңел радиосы мәңге яшәсен. Сез дә хөрмәтле тамашачылар, сәламәт булыгыз. Рәхмәт. Жырлап яшик. Azat Рәхмәт Aline, Karimovlar. Biz indi bizning konsertimizni davom etamiz. Hamda ise indi әлеге шараны uyushtirуда ярдәм etkən sponsorlarga rahmetimizni bildirəsimiz kile. Алар bizning ekranda. Чараның спонсорлары Надежность аттестация пункты жауаплылығы шикле жәмғият. Надежность аттестация пункты ірітіп ябыштырушылары һәм ірітіп ябыштыру производствосы білгішлеріне аттестация үткәрә. Гражданлардың кредит қолланушылар кооперативы Госзайм. Шәхси акчаларыгызны КПКГ Госзаймға отышлы кіртігіз. Безнең белән ышанычлы. Чараның партнерлары Медика К жауаплылығы шикле жәмғият. Ямагучи компаниясы. Ямагучи. Бора яхшысы. Электроспецкомплект жауаплылығы шикле жәмғият. Теплы электроцентр кибеті. Безнең жылылык белән сезгә газ кирәкми. Шулай ук концертны оештыруда ярдәм итүчеләргә рәхмәтебезне белдерәбез. Бразилия рестораны. Шәхси эшмәкәр Козлова Лариса Александровна. Нарцисс чәчәкләр кибеті. Студпроф яшьләр матбугат медиа порталы. Визажист, стилист Илсияр Массарова. Папилон хатын-кызлар кибеті. Мода, зәуык, сыйфат. Тағы бір қат күші алқышлар спонсорларымызға. Olmaz, сұрайым әлі, міне шын мәхәббәт кім арасында болам екен? Мәсәлән, Күңел радиосы һәм безнең тугрым тыңлаучыларыбыз арасында шын мәхәббәт микән? Әлбәттә шын, бу мәхәббәтнең бер төре. Әле мин тагын бер төрен беләм. Нинди ул тагын? Битлек, ягъни маска белән кеше арасындагы булган мәхәббәт. Ул шундый саф, чиста. Көн сайын пәп итешеп торалар. Әле бу мәхәббәт 2022 елга кадәр точно барачак. Аба, улайса шын мәхәббәт инде? Тагын бер төрен беләм. Ул да исә инде антисептиклар һәм куллар арасындагы саф мәхәббәт. Килешәм. Тагын бер төре. Загран паспорт һәм да исә инде тузан арасында да саф мәхәббәт инде җыелып ята. Менә бу мәхәббәт мәңгелек була күрмәсен шулай бит дуслар. Беләсезме, Алмаз, мин дә беләм бер шын мәхәббәт төрен. Ул да булса Нияз Хаматшин һәм энергетик мәдәният сарае арасында. Нияз монда һәр көнне эшкә килә, ярты гомерен монда калдыра. Димәк, ул шын мәгънәсендә энергетикны ярата. Шуннан да шулай. Каршы алыгыз, сәхнәдә үзебезнең яршаллы егете Нияз Хаматшин. Yazlar buyu, kışlar, şeyler buyu, gözler buyu küttüm min seni. Şuldur xələt qabaqlanıdı minide, əşünündə şirgə qış kilidi. Nik xətirgə famanı qarlar yadımay, yoksa şirdə küpər qış ilide. Şuldur xələt qabaqlana minide, əllə bugün əllə düşüldü. Qışlar kilidi uzığa, qışdan qalığa, gazaplarını iskə düşürür. Utda yanıgan mileşkel geçleri, yüreğimde oldu pişirir. Dik xatirge koman qarlar yadımay, yoksa şirde gülden kış indi. Şuldur xələt qabaqlana minide, əllə bugün əllə düşüldü.
kildi qabat yavdı sensiz yava turğanı bu qarlar min qışlarga öpkelemimildi dikimgedir bar bir öpkemi bar nik xatirge qaman qarlar yadımay yoksa şirde köpken kış iline şuldur xalat qabatlana milde elle bugün elle düşündü nik xatirge qaman qarlar yadımay yoksa şirde köpken kış iline şuldur xalat qabatlana milde elle bugün elle düşündü şuldur xalat qabatlana milde elle bugün elle düşündü elle bugün elle düşündü Niyaz Hamatшин. Şuldur xalat qabatlana minde elle bu ün elle tüşindi dip yazgan Niyaz Akmal hem de endi bu sözlerge küyün yazgan Aydar Timirbayev hem jırını jırladı Niyaz Hamatşin. Zor rahmet alkışlarınız için. Daha da bir jır jırlap ötesim kile. Bu jırını sözlerin Aygül Valiullina icad etkeş sır bulup qalalı degen sözünü indemege жиберген edi. Jırının ismin şu anda Alfred Ekşembetov küy yazgaç. Pripivinde şunday sözler var. Kilsin, kilsin. İşitkeniniz vardır belki, evet kimlerdir. Şuna göre bu jırının ismin qalsın alim ettim. Kilsin, kilsin. Mana ondaydı bu dertli hazır. Kullarını kızdırıp bir kul şabet. Ey hop! Buranların bilen kilsin, kilsin mina davul bulup şistar telle köngülümünü erin öbürşuların kavam kilsin, kilsin, kilimina bir naz bulup kilsin, kilsin, kilim ılışır bulup kalsın yürek türlerimi de, yürek türlerimi de eğitilmegen sır bulup kilsin, kilsin, kilimina bir naz bulup kilsin, kilsin, kilim ılışır bulup kalsın yürek türlerimi de, yürek türlerimi de eğitilmegen sır bulup Yağırların bilen kilsin Yaltırasın yaşınların Uyat ele hisleriminin Bir yırakta yaşırgenin Kilsin, kilsin, kilimin örnaz bulup Kilsin, kilsin, kilim ılışır bulup Balsın yürek türlerimi de, yürek türlerimi de Eğitilmegen sır bulup Yaşların bilen kilsin Yaktırtırmış köklerimini Seni kütüp kütme yıllar Nişe basır ötkenimini Kilsin, kilsin, kilimin bir naz
Kalsın yürek türlerimi de Eytilmegen sır bulup Kilsin, minna bir naz bulup Kilsin, mumlu şır bulup Kalsın yürek türlerimi de Eytilmegen sır bulup Kalsın yürek türlerimi de Eytilmegen sır bulup Eytilmegen sır bulup Kilsin Hey şallı şehirdeşler Zor rahmet Niyaz Hamatşin. Elbette isende Tepla Spetselektor'dan maxsus bulak hem rahmet Xota Ko'ngil radiosundan. Bek zo'r rahmat Niyaz. O'zi bizning yigit Niyaz Hamatşin alqishlar bilan uzatamiz. Rahmat bek zo'r.